Команда берилерин быйы тактактыр илин келин түсүһен каз бирдилere бәйтин командатын инниките харарсыллах түһүннүлер. Командаға бастыгытын 11-ке дири класс айыттан бирди веренәчи кирен 11 болан арас дистанцияға сүрдүлер. Бу куракта ибит бастыга табын биге үйәбиле өтөрдүстөгүлүн ыттыбыт. Ота быйыл эми булган булар идда. Агас 100 метрлик кирен калдык улахан класстар бутыгар. Урут 500 ете. Дүлүгүн эхлегер улаханнын кыралын спорду өрө тутар болан бир дөкөрактехини көтүппекке кытталлар. Команда капитаны Евгений Ильин эрдеттен сыл сорук турорунан командатын бир санага түмен 2 сылларын эрелляхтик бастадылар. Бәгәр бу местамете дүлүп тагылбын. Кубага ылар кылды хүдүбүт, бары хүстахтыга чилиппит. Аты жагы тагылан демебит шөдүгө чер хашталактык. Барты контроллуу тудухар режими бартын. Караголорен хаяо канада, ганядио канада, били хурактар ханга хайденер организмнер аулхило спокойно чер, типа игровой. Караты хүреллер. Оголору спорка сыгырарга өтүө холобур берен үйрө хайгатын лөһеттери школа директордары бээлере мет успа команда турорунан сүрдүлер. Ол кудугута бу бем 100 метрга сүрдүбүт эстафетага. Могон жон округтан араксамыт, 3 округ бар. Олонна хүрдүбүт. Оны тоголор бу деме сетилактык. Кыттан таққан рәбиттен. Оны бу бем осколан туынан касибулаканы быйыл гүйрөк жылгар дополнительное образование направлениялах үлелибит камсыбыт. Ол курдук күчтө куле бу спортивный кружоктарга, секцияларга барыктактар. Эстафетаға барды 11 школа кытынна самай бастын көрдөрүү биреметинен 12 минута 3 секунде агуон дехете кетеңнесте. Күрәктеһи барды видеого хуллан бастыкы түһүмәгә астактарына салгы республика кытта барыктара. Василина Федотова, Евгения Брахов, Саха телевидениете, Үеһә бүлүү.